pwehki ko kampagapay wasa komkatkatia wasa mimimiya nganan kot mimiretak tamauya maray ng pansampa imawalian kiticha o yatungal pakmak pwehki pantala kapngako so to pantala ren kauno tama-tama nan so Mary Martaw ya sangsang nan so ni sakeu pwehki Jesus sa panten proto Lazarus rier Lazarus mela Jesus kachin kupura kachin mangi mementa mapilran payo tauli utang kuburang kot pampaita arkabngako timang ya siang gicha kapakap o kalanganan kupuramu yang katstar pilauyawi anso kacabang kapakap o iban euki yang kita masa ni saut keran ta uyaki eu sama coba dilabalap kalanganan kamu saut keran wat tungal kapeng ang kamu pwehki is kamu go taman matutua tayo rano topil ko kolata Lord God kapeng kiyang kamu korusian makatpanan ang parat saut keran wat Lord God kapeng kiyang kamu nga naman sarawi sa ponasa manaman makatin yeyas yei magkachin bataki ang gitsong koros masanane sangremi momour and kaperen and momour at karapa and kakunsak la remi metuacha Paul ko saya momour pwehki Christ o kapngakot mela yei sa kain sa dehr songkoros masanane ni atpantuwong komi kalanganin komi kawasa kach Madamadau Lord God si bukadawong komi ach Madamadau masat salangat ach mongyong paliwarat hunsak ong komi saut keranwat pasan kautangki ngen o mehlel makom kachin masani kalanganin komi sabol mo masan tutuwa chayo ranwat kokolacha so to wakla Lord imebil wiya men sawasabat ong palingen paluar o pilach Madamadau kakano pilibil kalanganin komi kabeta korusian mabanyang ya saut keranwat rong sabol mo masan alialetin poson pwehki am kachin masani na romo isak isu poson kin pulisang na rong masanin kot o masanin kot makin pulisang ren raikan makin patang ketuan Christ kalanganin komi sa leti in advance ko preyong komi at kapeng na maran Jesus Christ chalwiyaki eu amen amen halanganin kauno saut keranwat imen mamia sapul mamupuk sarawiak tapatola cha saut keran pa motomot ap ikamelele me sapul mata seilak kauno melan wiewia mekot oi bilmang kanga kin komi mapuk sarokate yang tail mesang tayo metapelo kin kayo kang katailan wiya tailan kin katete tama Christ wiya yang katail ribil menang karet komi makauno wiewia mekot namun momour kasaleta kom katete okay Christ kachlong momour katete amuyata pilipil tama-taman me awiyak kayon pilipil kayo kasompal ong kauno pilkin wong ki atail pilipil karapa miya pwehki ya katki yang katail ya percent apugi katail ananki ar pilata pa ko ong kauno pilata ki yang kauno momour nalang wiya kapengeu nalang puksarokatete yang tail lima karata nalang pa kon king ngisngiski ni solang man akin ipsapal teserian kotaman akin wiyata bilibilin kotongi ari saut keran wat wasami meneu giyang katail nan rong nan pukan rong kampagapay ko saut keran wat iyay kapakap ang so magtail rong masanan ko tailan moitang masanan ko tankin wiyatail mo okay tama-taman mapuksarokatete yang tail me masanan ko men kopung atail mo men kainanela atail momour men sawatsa atail momour men kaskuli atail momour okay men discipline atail momour discipline tuwacha kakairata training puen kakairta ta katailan kakoyok lanan momour arinan romo isakriyaw yang yakola nan pukan rom isakriyaw e uramikin uya matamatawaran korosmet pwehki sota men kita me ya sota yang miminan rairwat okay mentama kita mweidala ya Christ sa momour ka mweidala Christ sa momour piltuwa tangay iban pataki yang kita me kaiten ka mweidala Christ sa momour
kauno wakitala ang Madamadau. Te kasolar kaun ang Madamadau. So, still present buki kan kita pung and kakaun wiyata pinang Pilipin. Imakarata ko sompal ong kita ang isomak cha ipsapal puksaro ka titiyang chay pangwatak. Me Paul ko sa yayang rail ng silko meirong ong meirong amasa niya riei ko pwehki reken sapwellimen kalahngan ong kitail iwiya pekipek ngidingid watch ong Kumwail mweidala paliwaramwail kan pwehn wiahla mehn meirong momour sarawi o kaperen pahn kupwur Koht. Kambagabay ko palwarwat pwehn kak wiewia men totok ong kupwur Koht. Palwarwat. Okay, ay rajik riau amasani tana Kumwail dehr kahlemengih wiewia kan en sambawach. Meitong ko chen kachin Kaweliakapw lalamail kan unsak. Ar Kumwail ang panasata tama kupwur Koht, tama mau o tama yakin kachin kupwur pwehki o tama unsak. Okay? Lang nan pukan pompeya tana Kaweliakapw lala child kat unsak. Nan pukan wayo katete tanak child. Renew our mind with the word. Okay? Amasa ni child walian at child man ibang watak nan kupurma ibang watak manan pukan wayet. Okay, puk child tama-tama na child pukan pompe kawewesang na pukan way. Aria imen baki kachan ibang watak malo kaya wayet pwehki kapsetiki tuong kasompal pantama kareta kachanane mweidala palwara chaka apil at the same time chanane Kaweliakapw. Ani puko Kaweliakapw acha pukomo ay pukomo kayen ka koto masa ng Koht o walianta songkan may chikita tama-taman ka chikita na renang papa nono chikita ka kaita songkay uyalar ana panatamo songkay kita koleti. Okay, koleti makers kasi automatically. Soangen mehlel, soangen kachuwang automatically Madamadau miyayar na Madamadau ne. Okay, ang so magchaw tip sa palren kauno tak chapitalong nan wing Koht. Imepil Koht kupurki kachan mweidala palwara chaka palwara chan mweitong Koht. Okay, and wiahla men meirong momour. Tama-taman meirong utan meaningin meirong yay isisla the mweidala sola kasola kak tama-taman tama ka mweidala. Ariyan so magchaw yata cha Pilipilong kauno ka mweitonger kauno atamo. Te mweitonger kauno ay mo palwaret pwen wiahla meirong momour sarawi. Momour so tanan intention kami la palwaret. Abyan momour o peren momour Koht. Okay, the momour in sarawi. Megot me pang kaperen ta kupwur Koht. Momour sarawi, yai momour me pwehki ang tama Koht mamasani. Okay, bang burong ko priyang. Pwehki ang tama Koht masani yan momourki. Momour kapaka. Momour kolokol sapul mamasan. Okay, momour aktikachik. Momour limpak. Okay, sang toto. Mek tel kaktiaratanan masan ng Koht. Okay, arriba watak na lo kaya wayatana. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay, arimi man ko sa yamo tanak child dehr conform dehr kahlemengih wiewia sampah afchan Kaweliakapw at Madamadau. Kaweliakapw moment chama-chaman i-share ran tayo nan Proverbs tama ka Madamadau yai kita. Ime ko sompal ke pwehki tama ka Madamadau yai kita. Ari maipan meitong kauno ay mo ay sotopang Kaweliakapw. Me tama wiewia Madamadau yai aria kupurma ari wawaki may sotopan may bang mweidala moura ay Madamadau sotopan kaskulita te Kaweliakapw ani puko Kaweliakapw ay puko mo ut kaskuli ki trainia ki eu motoror ya motoror ye mour ma Christ kat to kasaleang kitail
kay menda chanan marki tana socha pakew akin wiewia tame men wia awan songkoros me wia songkoros me patangi yay kupuran sama kambagabay socha eo kalmang mau leken Christ mebuksaro katete yang chain kitailen tuwe chai kalmangi alasangi kay metotobil kasi yak chai suka wia song ma Christ wia kambagabay buksaro katete yang chamak chaka wia ta song laut sang hari purotong magchelpan chama-chaman tama kareta puksarawi kama kikichan wakitala chan Kaweliakapw chama-tamatau pwehki chama-chaman magcha ipsapan apcha mimi pon sampayo me setan steel wiakakong hey ima puksaraw masan iyang kitail nan ya kayong current payo may sudupan sa bungala no kariyang current kupurma kariyang current payo okay ma kochen sampawat korochong alarma sa ni rail kan kay masoto kamelele kauno kay korochong ekila dehr kamelele okay tanata blinded the minds of the unbelievers biyo mo korochong alar atail mind okay mind waweki tama-taman atail mind a part of atail soul soul yay soul mawyata kakan Madamadau pilipil imakareta apolan yan plata ikaner na naimong yung mayanana pilipilo pwehki pain kakao na ipilipil pain kakao pain ngay kareta popangiyang yan submit ta may tongkot unsa kanay plan unsa kanay Madamadau arkam kabaya kasampal chama-chaman magtamimi pon sampayo metepel wiya kakao kakakkan ang so momour momour meirong Christ song chocho me sampah puksarabil masan yang chakchate pakong sampawat pwehki memen mapakong sampawat pakapansama sa tamimre kahit ang sampah mapwel te nanaway te sapon ponpay so kahit ang isawan sampaw so soangen momour me sampawat wiya kukulalale mabuksaraw katete yung child me alan kolananel me chelap o me chocho kukulawasa alan na kolang nan lang machachik malawlaw makukulang wasaw kabagabay ko kasampal pwehki icha nan sela kwach pakchan ka kitipak kachan ka kolokol masanen kot kachan nano waksang Madamadau sampawat waksang wiwian sampawat waksang momon sampawat arailkin tama kayo kasampal lang sampah ang kauno puksaro katete yung child, it's nothing. The sorta kataba. Eri ime kasampal kita ba masanen kot maka Kaweliakapw at Madamadau. Panso Madamadau pan wakila ka mehlel anso Madamadau wakila bil momour bil wakila. Everything start with our mind. Tanan at Madamadau. Then anso Kaweliakapw at Madamadau. Then our behaviors. At sa behavior, at sa wiewia kan, at sa makit, chabta bil wakila. Okay? Ariya kasampal kang bagabay. Pwehki iwasam mau na chabta yama. Imay kasampal gigakichan. Kaweliakapw, yamu mang Kaweliakapw, patang nan paran kaunopta. Patang rorong masanan ko. Ran koros huya. Ali-ali yang ukmasanan ko. Enkak wakitala soangen pekasal. Magchay bugiti po ang sampawat. Samataman na rom limawi sa kriya buksa rom masani deep chaptong sampah siya lang mela na lang era ramaskoros. Para maskoros na na. Deep chaptong sampah sang renatam. Okay, disconnection not so ichar may pasangan nan punga chaylo. To pasangan solayo pa nan pungang chaylo kauna chapsang ren atam. Kaya ria ramaskoros ko to po ang sampawat di makareta. Ang kachaylo popong kachaylo purong aleyang kachayl. Okay? Kachaylo nupsa palcha song koros automatically ikaker. So, ime ko sompal ki may sudupan sa mga laipot wiya koskosiya tapat patangki ayo sa malaro koskosiya tuwang kasompal pan kakaitan ni palingen. Kaitem chay bilpo tabnan parach pilkak ikamelel mechocho pilkas kasiya tuwang kasompal pan kachaylen nurture kachikata kayaneta kakairata palingen ni chain.
Okay, pwehki kachailan ka kairta mature tuacha koyakla. Okay, ap kayo apan chapsang niya chapang walianta tamak chakinuyam matamatawarang koros. Klangan so may ipsapalo pengay ipsapal mo itang Christ ay momour nan chun resak payo nan 2000 no. Irano mo itang Christ ap still wawachay matamataw ay plan ari pariyaw imimikinan camp uya suk school isto kasi yam automatically songkoros pariyaw next still sasa mekotyo ari peren kasi yamet the more I know the word, the more I realize me isa sa taulul masano. Okay? Walau tinaya sa sala masano, ibil walau tinay tiarata mautan isa sa taulul mekot. Main ko kachal say arrive yet, kachal say lel, kachal wiya kokola chamoa. Ari kangakin ko kair tawach kachanana wala, chanana tupangki, chanana utekin kita. Okay, kitail limitiata, kitail bilibilki, ismek chapana lesang masa nunggo. Ap kichakak sense, pwehki abil kasampan, pwehki may tupak, seriman, changatang kiseli chaman mga ikakangata, mga paisinapit, mga meola. Okay? Ap papay nono, dahil paninay, the meman makasampal kanya close to me, irail makakamawa kanya the right word. Tuwacha, pinan mamourin saulang aramasaman maitang Christ momour mehlel kakpataki yung autapan mouren Christ unsak. Okay? Tricky. Pwehki puksaro ka dito yung child may will be a false prophet. Ya saukop likam, miya saukop mehlel. Ari kachailan na discern. Okay? Kachailan na maitang nganon quote pwen discern ni kachailan pagchailan kak-dahme batuan tumet pwehki. Okay, pangkoto ni momanu sheep, wolf. Okay, kitian one. Okay, ko kita po yung sangan motive choro. Okay, anan. Kamau kumekot, kanana mekot. Okay, kay tampang ko kita pwehki sheep the an kumong yung in Christ. Okay, arkchay kak socha kachka confuse kita. Okay, pwehki Christ. Korusya makasaya ma Christ, are you willing to sacrifice your life? Matuwecha match. Kung ano patar pa kan give up ang momour sa kan pukoki kamakamanga sa bulman coat. That's Christ-like. Okay? I-Christan mo. The Jesusan mo. Mweidala, icharkila. Okay? Sanganan sawat kakak meir. Sanganan sawat kakak pang. Pwehki riyamkan. Pwehki kampakapaikan, pwehki panaynayan Christ, kareta ipilata, may bang kamitay mo, pwyan kakyang patyong, declare, yang babaw sa kalahngan ng Christ, mauyaw po na mo, o bilbang uyaw po na mail mo. Kampakapay ko, iki kayo, magchay kumpong sa wama. Machocho man leler takachocho, takailela, pwya kasud pan takailela, kasi ya takailela may kasi kay tentay din. Okay? Takailela may kasi ya, olang ko chaman lima kayo kapacha wong kachay, kan mista kay lela ren kauno, kan juwang kauno, metuacha atam ni chapyo. Okay, in the cool of the day, iyo coat, kauno i atam irakin wiya fellowship pa na. Ari may bang kasaya, nimi nan presence in coat, nimi wasama coat katkatiya. Amen. Kambagabay, so chapan, payigupuran coat. Katerin tayong mehapan. Istopilpanin tayo mehapan. Pahigupuran kot, kachailan kak, asala tame, kupuran kot. Tama-tama, ibang purong ko preyang. Amasanin na rejikriyaw Kumwail, dehr kahlemengih wiewia kanin sampawat. Wiewia chail pukomok, chail dehr, chail plata, dehr kahlemengih. Maitang ko chen kaching Kaweliakapw lalomail kan unsak. Okay? May patuwa, no? Lalo chail. Nambugong wayo ko saya atail mind, atail Madamadau. Tama uyaw tamak chay pilana na wakitala. Kahit ten chama. 100% abuki, among yung utan, pure, ang sa umakaw. Katetenigil na umano poson, kamila na namong yung Christ kachlong, change me na namong yung. Song kapwalianta. Apa Madamatawan, tutuwetsa. Ariyang puko ay puko mo. Diyan kaskas kuli kimasa ng coach. What ligi ala masa ng coach? Quality masa ng coach.
Kay rongorong masanan kot. Posota poson. Leken masanan kot. Poson. Kak leken masanan kot ap eusangan kamelele choro. Repo poson ye kamelele. Ari idar ka kamelele kot. Taka kamelele. Kelele ramas. Taka kamelele. Tiga nanikan. Taka kamelele. Unahan ita sota lebil. Leken kauno. Kaya masanan kot. Panalayang kita kamelele kaun Jesus Christ. Makatin katsto. Bola ni lobo. Serti o katin yasa takat ni palmong sam o yalaw ke kamuyongay. Kapangakot. Awali ka pala na unsak. Okay? Aptola chapel masani. Kumwail pahn asata. Kapangakot. Asata. Ikupurong kot kita na asata. Abuya. Makaita kupurong kot sa sipan jinjing ma. Masani tana. Ikupura kita asata. Murin atapan soto kahlemengih sampah, murin ampang walian tatama kamat-matawa, akampan te yampan asata. Asata tame kupuran kot, tame mau o tame ken kacin kupur paranki o tame unsak. Tama kabay? Ranchi kenyang mat-matawa me kupuran kot songgoros. Ablala to ranech, wiewia ke masanan kot yay final word, the final authority po na momour, wiakila masanan kot me icha tama kot masani icha a final ngay mana na wakiyang sang songon wakitala masanan kot po en fit ay momour kay balata maso kay hari tama mau o tama kot king katin kupurki o tama unsak. Klang makabang watak jaban kayang mas imay ko sa iya kami. Aray na'y asala masan ng kot batuwa charan koros ka disiplini momour pa kanasala ay ipil wanlaw tinam diarata mautang ka sa taulun te isa sa taulun nga ibay pang kasaya isa sa taulun masan ng kot. Aray kiyang ya mau yung tupang kabil purong watwatak ha ngangki tupang ko watwatak. Kaya ari itiarata masong chocha main tame kupurang coach mehn pilkesa kay bak mehn teso idiara tama kay so peinay Madamadau mo pwede sang kay yanlar chikitalale ngay matawa me pani mo momour mo so kanto kapay ren Christ unless makasocha ipsapal ari akong pengka kauntra mo amakcha ipsapal maitong Christ era cha momour komuyong ngay so chapugan wiya momour ko pein at momour utang capang pungkila tama coach masani o pilata itaweno pekyang tama coach masani imakareta Jesus pain masani makaiten korosmen ta may ngay kaun nabaniyang pedalong ng wengkot abu rail kau chamakin pekyang samay makatkat lang kamagabay kitaw yalar sabon man kot sama yalar at papa ap na sayla kwach utan bake require Pek, kabayata, tama coach masani. Kay makauno masani kitan kolula, 100% kitan na kolula. Makauno masani kitan Kaweliakapw Madamadau. Percent na bugi kitan na Kaweliakapw Madamadau. Kay pwehki kauno makalep, makaching kalep, mangi kasantin kabayata komuyong ay katyang kasantin kawi kitan. Ab kasantikan na mawang kita nan ran makukuto. Okay? Hari, kalanganin kauno, ipagkakamuyan kelail, pagkakamuyan kolkoltichang, buksaro ka dete yang cha, kachan stand firm. Okay? Kaskasinan chang. Okay? Pues song koros magchabang koturunan momour, buksaro ka dete yang cha, ng koryang current, isak, may isa pa sa mga kupra isak kayong current kupra mak praise the Lord see yan na bilkulkulete masa ng kot waiter sasamasa ng kot praise the Lord gay isak riau are meman mababa mekas kasinan chang en kanayang pwede poputi pues songosong koros makinlalong aramas yay makinlalong aramas koros kot
mautan mehlel o sotropan kachin meitong kitail meitong Kumwail en ales songosong me Kumwail sotrokapw apan songosong apang kachki yang Kumwail kelail po Kumwail en kaktataur o pitsang nan songosong woo kot manat lalabot kot manat utan yeyang komi o tama kom lelel imesapil lelel may nakikich paser akay kachay lapachan koturu. Praise the Lord. Ligiyang kot, itangakran kot, lukwari kot, kailagi kot, kasinan tatyang. Kasinan tang. Pakot lalabot. Tataw. Okay, tataw, we still continue. We are one, kolokol tatyang, kateruti. Okay, kauno sa eksapang, tataw. Okay, kater give up. Papak chocho kot lalabot, akchal can give up. Okay, kachal can matangat siya so isang. Dari tami batuan kemet, pwehki akasampal ang so meka mweidala paliwaramwail, pwehki kakat service of and kakuya to talk to tools that to song the talk on kauno, and sarawi kaperen, apil kom anane Kaweliakapw Madamadau. Okay, dari makom Kaweliakapw Madamadau metuacha kom asayer aran koros kompilanane Kaweliakapw. Pues sangkay pinanatay tradition the Christian tradition. Tama-taman, may Israel ko, raso sa mga tama buksaro ka tete yung tenan Mark 7, ha? May Israel ko sa iya. Tama, sa kinomiyong mon, at papakalap ko kinomiyong mer, rapkin, mga sabol machong patangkan, koto chong mga rasya na naumiyong. Patsiyang pinan, ang siyong corona, ha? Kapangakot. Okay? Dama Jesus masani kilang ikarapawach magmail po kata may tiyangkan ko sompal gisang kubron sama. Okay? Irain mapil Jesus masani kumail kan lukwar yang ya kautak yang yan kininaw may amail mong yung kanto sang ya. Kamakabay isotro patpachowa naman choror. Utan chel kakilang karakter rin sa wanaramaset. Tolan kot, taliyang kot, taseryang kotet. Okay? Ma, awa chel kachpanin din tayo sang chel mong yung sotro kabayata tama kot masani arik chel tuweta. Tama Jesus mama sani po na tayo mo. O yay kapakap. Na isay lakwat. Arain mo urwat. Meluluwa. Christ katsto. Tako mela lakapali. Niya mweitong Christ mo. Glory to God. Okay? Absent from the body. Present with the Lord. Himo Paul ko saya. Kaya rikin pwehki pwehki. Ang child mo na batar. So ito sa mga wiewia. Child pan give up. The child pan puralamuri. Po ew chachay karkarani ala child song mo Jesus Christ. Glory to Jesus. Kabangakot, ama kong discourage, kong sumaw, kong sutuno na leti tami patpachowan, may tang nganan kot, mabang kapsatigi masa ng kot po ikarapanakats to. Kay puen kak pataki ang kitail auto pang kupron sama. Nyachel pampona sa. Tama-taman, mga sarawi sa tuwa ito traben. Magungkoto chay ting seli tame panunya. Puseli. Kay literary kitail, puen prapala Kaweliakapw. Angin saraw buksaraw masa ni chendel. Okay, so tropurur. Accommodating. Awi-awi. Tatok no one makamaitang. Kampagabaya, karan. Akarani ikaw may. Karan sa ngay ligaw may ligaw. Riei kapakapsaut koran wat kaunong katin kapeta sa pulmamasan po na mumaw. Kamkelay. Mambataki ang kamukamuyan kelay. Paray na tsapan sa tamasan ng kot, sa salamasan ng kot. Tsapan tiyara tama kuprong kot kichan kelay. Depil ko sayin soposan. Taka sayin kiti atakoto. Pa atakoto inanen lap. Tutuwa tayo ran wat kukulata. So takun wakala. Tame masali wutan pampoita. Kapangakot. Aribang kapakap. Wasakam kat-katiya. Nimom. Nan stosa. Ponsong bir. So talibil. Nan chunkel. Nan wal. Pon peach. Wasakam kat-katiya. Kauno kat-kat remi kom kelay plata. So lang yo kontayang. So Pegyang coach. Okay, tama buksaro ka dito yung child. Nan James Bayo. James Bayo. Isu. Amasa ni. Pegyang coach. Palianta chapel. Ang bantang asang child. Okay, palianta. Hindi yung so. Isu ba ang so mo? Ibang kelay. Okay? Yan ang kelay. Glory to God.
Praise the Lord. Kot hutan pang kat kita song koros miyanane. Kay mamoni makanane. Pain lampil makanane. Intayang chapel makau ngen memimire lapasangen memimi sampah. Teman-teman mesampawat chapel makakau. Angen memimire mon lapasang memimi go sampawat. Amen. Yeah, kanan excited about it. Katete niyam kamelele. Mengen memimire lapasang ngen memimi sampawat. Woo! Glory to God. Now, project ako hatakot overcomer. Kasi takot overcomer? Puksaro ka dito yung child, we are an overcomer. We are the overcomers. We, ka-child sound pwehki kay. Tak-child pwehki yan. Praise the Lord. Okay? Overcomers, more than overcomers. More than a conquerors. Right? Kubraya. More than a conquerors. Waweki conqueror to ka pwehki away. More than a conqueror, waweki you koskosayam antapala legacy plan kan strategy wiewia kan kay mekun wuti nga ki sangacan atail papatam nono if kokoto met kalahngan in Christ pwehki kita makchaba na sa tais kita more than conqueror waweki ikicha me panutan irisala. Okay? Next generation pang coming, maraban sa takot imuntitian chapelo. Raban sa is chapelo. Okay? Pwede kita acha erasang nan pukan history book. Glory to God. Kaya din, teman-teman, just wake up pwede kita. Pwede is memimire. Makauya momour cha ayay. Okay? Makauya momour cha ayay. Kita tes wake megot pwede. Paul ko sa yata na paliwaramwail. Meirong lar. Kahit nga momour of Christ momour. Kamba ko bay. Kaya na utan kalahngan kiyang kauno excited o peren momour makaan kiyan. Kaun sa kauno sang ranach pangkukulay. Sutukos ko sa ayo. Ayo. Magchaperti ayo. Ranach yung ran kap. Magchana na kelain. Kumat. One away. Tadak itibak. Okay? Lalabot. Lao ko tuwang kauno. Kapangakon. Main kot labalap kalanganin kami. Riei kan korusian mapachang yanan parawach. Kapayata rail mo. Lord God, song korosman ranane main kot kalangan, Lord, encourage them. Lord God, I speak over their life in Jesus' mighty name. Father God, your strength, your anointing, Father God, to continue to use them effectively. Magalikalepo asakan, main kot kalangan kamiyang rail. Soto pakeo sa kalepo lao main kot kalangan. Lord, kamu soto pang may sangkit, ligid maliyag jalaw main kot kalangan. Mabil miya masomaw, mamaitang Christ na namo, bil somaw main kot kalangan, tabil mabil miya men plata babay kamu ya, panay na soto uchong, tabil saik, maitang main kot kalangan, kamu mamangi kasante, the right timing of Father God to save those family. Father God, because iya chanan, ach panay na unsak ren, yang selak nan mawrut. Maitang Christ sa ren mo, paran kakyangan kumaw soto. Balikin kami, soto makakaan kumaw soto ko main kot. Kalanganin kami, kaping kiyang kami pwehki, saud ko ranwat, kaping kiyang kami maula, saud ko ranwat, kaping kiyang kami paita, kapapa, kelain, healing nan panay, continue to, Lord, ibil ka magapkila, fellowship and kak start happening, na rail panay yung main kot kalangan, kaping ayit, kapolan kami yung kachiyang rail, lumaran Jesus. Sa umpukat koros Lord sa wiyakiyo, kiyang kami at kaping, kasapal kalangan, na maranat kaun o at sang kamaurias Jesus Christ. Chalyakiyo ko sa iya. Amen. Amen. Okay? Purong ko preyang. Amen. Kay ten enakir. Glory to God. Amen. Wawekian. Pway tatamak chapung ko pa na makelain. Maula. Asola ko purong coach. En pway takang pagkapay. Riei baba nono. Child course. Mayang kat-kat te upan o wasakset. Nawaran Jesus. Kauno ko chen katin kapayata child mo sang rana chupang kokolata. Kalangan o kalanganin kami katita kamelele me apanta child time and tap up kay ten time mo wiya kauno so the time is limitless, timeless. Ko taman magchild papa. Amen. Babawalan ko niyang kami kam kelay o
ay ramawang kupur korusyan. Kasalelia, main ko.